pakan kana tastafi. Tastafi adalah singkatan dari kepanjangan jihto tasawuf, tauhid, fikih. Pakan tasawuf, tauhid dan fikih, karenanya merupakan ilmu yang fardu'in. Makna fardu'in getuntut di atas tip-tip pribadi perorangan. Menyo ilmu yang lain sabuh kampung nasidro kaum ada, buh ilmu pertanian, buh ilmu kelistrikan, buh ilmu-ilmu yang lain yang fardu kifayah, nyan getuntut atih rame-rame, menyobar rame-rame na ilmiahnya na fahla mandum, tetapi menyo sebahagian tidro pun keganyan fahla ke orang lain gugur dosa, gugur tuntutan, lagi semayang mayat getuntut di atas orang kampung mandum, tidro orang pubut fahla keganyan menteng, jadi kitanya lain gugur tuntutan atau hana dituntut li orang akhirat pakan hana semayang main karena orang yang kerjakan. Sedangkan tasawuf, tauhid dan fikih merupakan ilmu yang dituntut kepada tip-tip perorangan. Gebuh perbandingan le para ulama awal, tauhid lagi ibarat tanah. Menyo getanyo bertani han asi tapula tanaman, menyo hana tanah. Karena tanah menyohana tapula tanaman rugo. Itulah ilmu fikih sebagai tanaman yang tapula di atas tanah. Karena tanaman hana pagi diret likameng, perlu ilmu tasawuf. Jadi tasawuf lagi pagi, fikih lagi tanaman, tauhid lagi tanah. Sipu hana si hana tanah, hana pat pula tanaman. Na bijeh na pagi tanah hana hajak but, na tanah hana tanaman rugocit, na tanah na tanaman hana pagi hanta teme cok hasil. Maka tastafinya bergerak untuk menerapkan kepada setiap individu ilmu yang fardu'in. Karena getanya ka taudib mupluh tun, kadang-kadang anak min manteng tajak diuk bak bet, yang muda yang tuha hana bet nyo hanjalan hukum Islam, menyo getanya hana tabet berkompak dari anak min urung muda dan urung tuha.